Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Amen. Bantwana abahle basezulwini, lo guqile phambi kwenu umntwana kaDlamini entabeni zeHadingi ngaphasi yomshumayeli uDlamini. La igoli ke ngiphethwe ubaba umshumayeli uMkhabela nomkhokheli uMamncwango. Amen. Amen. Siyabonga mshumayeli wenkosi uthi akuphakame ingwevu. Nami angazi noma ngiyingwevu yini bantu benkosi, kodwa eyinole sezimhlophe, ingakho ngithe akuphakame nje. Siyabonga kakhulu baba umshumayeli wenkosi. Ngifuna bantu benkosi ukukhuluma phakathi kwethu la ngifisa ukuqala khona izihlobo zomkhonzo uNkulunkulu. Ngifuna ukuqala ngibonge uNkulunkulu oyingcwele wasebuhleni bamaNazaretha uShembe unyazi lwezulu. Amen. Amen. uShembe bantu benkosi usithandile, ufuna ukukhuluma lokhu kade ngangifisa ukukhuluma phakathi kwethu la eSanganezwe. uShembe bafethu hlobo zomkhonzo uNkulunkulu usithandile kakhulu ngokuba sibe nawo baba noma nomshumayeli osethe ukuqina oyingcwele. Amen. Nomkhokheli futhi osiphethe la ethempelini usethe ukuqina futhi sekhulile. Amen. Umnandi ukuphathwa abantu asebekhulile. Amen. Ngani ngoba izindaba abantu benkosi esizithola la eSanganezwe angazi ukuthi ingathi uyihlobone umuntu uma ukuthi phuma la eSanganezwe ungavuthiwe, angazi ngoba la ekhaya siyaphekwa, siyakhandwa, siyakhiwa kuba ngomhla kuphela silibone izwi kaShembe. Amen. Mase enkonzweni ihlobo zomkhonzo uNkulunkulu eSabatha ufanele nombani aphume ephethe umphako wentshumayelo wayithole lapha ethempelini laseSanganezwe. Ikhona ke into engifuna ukudlula kuyona abantu benkosi, engifisa ukuqwashisa wonke umuntu la ethempelini namhlanje. La abantu benkosi la sikhona sezulwini. Amen. Ezweni lakithi kwakunensizwa eyadlula emhlabeni yangena ezulwini.
lensizwa yaduba ithempeli yahamba yathi sala mshumane ithempeli lakho yayingezonanga nomshumayeli yaduba ithempeli kaNkulunkulu mayise ifika ngale ezulwini Shembe uyayimisa uthi wena waduba ithempeli lami ake ungene la ezulwini lami ngiyaqwashisa ke ihlobo zomkhonzo uNkulunkulu uthi asobhasobha ngisho ukukhuluma kwethu ngisho ukwenzani ihlobo zomkhonzo uNkulunkulu kwethu siqaphele ukuthi cabani noma singakhulumi kabi ngabaholi laba uNkulunkulu asibekele bona emathempelini njengabashumayeli nabakhokheli amen ngani ngoba ihlobo zomkhonzo uNkulunkulu Shembe uyezwa masithi uShembe uNkulunkulu siqonda ukuthini kanti khona noNkulunkulu ongezwa ongabona impumputhe amukho ngishile abantu benkosi lapho ngoba ngedwa ngenye ilanga insizwa iya enkosini ezulu umhlaba uShembe unyazi lwezulu ifike ithi baba ngiyaganwa abafazi bangishiya bonke angazi ukuthi kumele ngenze njani sengane wathatha abafazi bahamba ngishiya ithi inkosi yasezulwini ebona imfihlakalweni ebona lapho ungaboni khona wena ithi mntanami nawe uyajaha la ekhaya kujahwa la ekhaya kuyalindwa njengoba nize lapha nje ihlobo zomkhozi kuye ngagqwanga emhlophe izofika ninikela ikhafe linde uJesu uzoliphendula amen ithi inkosi yasezulwini la ekhaya mntanami kuyalindwa bonke labafazi obade ubalobola ubathatha bengasibona bakho bothatha abafazi babanye abantu umfazi wakho usesejointini lapha khona linda umfazi wakho usesejointini angazi noma nizwa kahleni ejointini angazi wawuzohlala ulindeni wena makuthiwa unkosikazi wakho usesejointini yaza ejointini uthi laphi kodwa lensizwa yahlala linda ilalela izwi ngoba la ekhaya abantu benkosi kumele silalele izwi amen hayi okunye yabonga mshumayeli ngoba lento ikhulumayo baba yomngani umngani nami mshumayeli ngamngani umngani nje into engenayo baba siyahlela nawe kube kuhle kodwa hayi bemngani wami ngoba ngakhonyiswa ngomngane ukuthi into enjalo umngane egcinini hlala ulinde lensizwe yahlala yalinda thenge imini uShembe yasebenza bafowethu amen kanti uShembe uyahamba uyoqoqa ingane yentethelelo ningizwe kahle le ngane lena benza yonke imikhuba angifuni ukubiza igama lakho kodwa yangapha nongoma yayafonela mina yangishaya ucingo yangitshela ukukhuluma kanti uShembe yayiqoqa le ngane abantu benkosi yasezulwini wayigeza uShembe ogeza uShembe ungathi ngcolile please
angcolile ngoba uShembe usekugezile. Wayiqonqa uJehova wayigeza lengane yabahle, yayikhetha inkosi, yangena emanzini yabhabhadiswa. NgoJulayi yahamba ebuhleni, mayifika ebuhleni yahlangana lensizwa. Yathi mayibuka lensizwa kwahlangana amehlo namathela, yaseyikhuluma lensizwa lenkosazana intethelelo. MntakaShembe, ngifisa ukwakha umuzi nawe. Dala ngiganwa abafazi behamba, mangibuka ufanele ukuba ngakha na umuzi. Ingane efundisiwe yathi ulungile unankinga. Mabonga uNkulunkulu. Amen. Yagijima lensizwa enkosini uNyazi. Baba, khona engithema ngibuka la emhlanganweni kwahlangana amehlo. Ngambona ufanele babe unkosikazi wakithi. Ithi inkosi lalela ke mntanami. Uyena ke unkosikazi wakho loyo. Mlobole wenze konke wakhe umuzi naye. Mawonga uShembe. Le nkosikazi ayintetheli yangifonela ngemithi mfoka babuDlamini. Ngicela ufike emshadweni. Ngithi mina emshadweni wabani? Athi umshado wami baba ngiyakumeme khona. Ngithi mina uyashada athi impela. Ngithi uShembe uyisimanga athi noNtombela umfundisi baba usho njalo wathi uShembe uNkulunkulu wathi umfundisi Shembe ngiyazi ukuthi sifake ezulwini uma kwathi ufaka usibalimali ezulwini. Hawu uyashada noZipho igama lakhe. Bethi angizolibiza ngisekuthanda angilibizi noZipho igama lakhe lo mntwana. Uyashada noZipho wathi baba ngiyashada. Ngathi awu ngiyakubongela. Wathi ubaba uDlamini ngifisa bekhona ngathi ngeke ngibe namandla ukufika lapho kwaNongoma. Ngathatha imali ngamfakela kwaShoprite imali yesiphekwa ngimazi noZipho. Ningizwe kahle. Angazi ngibona ngamehla ngimazi. Kodwa ngazishaya ngathi noma ngaba ngimazi ngoba ngezwe ngaye hlola ngaye ngathatha inombolo yakhe amfona ngakhuluma naye ngizwa imisebenzi yakhe ayenza. Kodwa wafona mina wacela ngibe khona. Ngafaka imali ngathi nasi sipheke wathi Dlamini ngiyabona Nkosi iphusise wathi nawe ngikufisela into enhle. Amen. Kanti kuze wenzeka ke bantu benkosi. Ngayithola into enhle. Amen. Nami sengimuhle nje bafethu. uJehova ngithe mangibheke eThekwini lapha komkhokha uJehova vula amasango uthi cha nami ngithola umuntu ngapha eThekwini ngakumkhokheli ngafika ngathi umkhokheli nayi ingane le ngane ngifisa ukwakha la umuzi wayiyala umkhokheli ngami ngovela kubo njengamanje ehlobo zomkhozi uNkulunkulu uShembe uNkulunkulu. Amen. Njengamanje inengane nje la uNkulunkulu asiphe yona insizwa enhle usenzele ukuhle. Ngithi ngala umazi abantu benkosi ngadli isikhathi egcineni kodwa ngiyanyala ngisasezulwini nani bomama ngiyacela abafethu la esenanezwe ukuthula. Amen. Sibambisane nobaba umshumayeli nomkhokheli ngale bomama nibambisane bekhona ukuthula ukuflow uNyazi wezulu. Amen. Inkosi ibusele kuzwini. Siyayifuna namafu lidumisa wena izulu
ngiyayikhetha esemhlabeni kaNazaretha. Amen. Ngicela uNkulunkulu isifo enginaso niyasazi ngoNazaretha samalini. uNkulunkulu akasibamba asibeke ngaphansi uqeda lo ukukhuluma bese angibuyisela sona. Amen. Ngisuma nokubingelela abashumayeli abaphambi kwethu, umama umkhokheli nebandla lonke lengcwele lonyasi bezulu. Amen. Amen. Loguqile wawankosi endaba yasezinqothu ethempelini lasemvuleni kwaba umushumayeli okunene umama Mamncwango wasemancobeni lapha eGoli lapha ekhaya eSandanezwe kwaba umushumayeli omkhabela mama Mamncwango wakwaSibiya. Amen. Bantwana benkosi ngisukuma nokubonga ubushwepheshe boNkulunkulu udaba niyalwazi bamushumayeli indaba yalwazi cishe ngahamba emhlabeni nge-8 December. Ngibonga inhlanhla ukuthi yakwa Dubazana eyawazi umfundo zethu zamushumayeli mangibikelela udaba bamushumayeli wasenolibika ezulwini bamushumayeli nebandla lonke cala lelo besinalo uNkulunkulu selijajile ithatha lesezulwini unyazi bezulu. Amen. Sithola singenacala. Cela ke uNkulunkulu sekusele kumphathi wethu wezokuphepha lapha ngaphakathi cela senisele naye incwadi sisele naye ngicela ushembe abe ngakuye futhi kuthi mase naye sepheka seyithululwa ushembe bese yamvikela umsebenzi wakhe bese uyaphepha. Bantwana benkosi seyinsukwini inkosi yamakhosi uBambela Sithembiso Samambondo. Mina ushembe azange ngimbone kodwa ushembe wabona mina wangithanda wangenza umuntu ebantwini. Bamushumayeli uthe kukhona abangena phakathi kwale ndawo abagqoke ingubo emhlophe bazofuna ukuzwa ukuthi ushembe lo uyini. Ushembe uNkulunkulu bantwana benkosi. Amen. Ngilapha nje phambi kwenu ngufakazi ukuthi ushembe uNkulunkulu wangenza ngaba umuntu nebagqoke ibhulukwe ligqoka uSibiya. USibiya khona ibhulukwe ligqoka uSibiya namhlanje sisesikhulu kule ucela ukuthi sisabe ngabesikhulu wasemhlabeni uNkulunkulu nginone wasezulwini nganoni nje ngokwasemhlabeni. Cela uNkulunkulu unyazi lwezulu engenze ngibe indoda phakathi kwekhala wankosi eqotho newazisayo umuzi newazisayo umndeni newazisayo inkolo ushemba sibeke kuyo. Bantwana benkosi ngithembe ngisekhaya ensuku ephambili edlulile sema ngibheka umuzi wakhe ubaba kaMkhulu ngabheka umuzi ababe ngiwakhile ngathi siyayiyekelela ushembe uBombela Samambondo wasinika isibethelo ikhonkona zasezulwini ngakube kuyikho lesikwenza amaNazaretha ukuthi imizo amaNazaretha ingabi nolinda ingakho hlasela umubi uze umuntu ethi ebusuka kalali zilwane zingenaphi uma ulinda bekhona nami uzakuthi wankosi ayinabo zangena igebengu kwathi umuzi wakababa shaka yonke into amabhodo bayiphatha amagozi ayithatha yonke kodwa ushebo uNkulunkulu zabuya zonke. Amen. Amen. Wasikhombisa ukuthi uNkulunkulu khona esingakwenzi ufanele besiyakwenza. Kungani imizi uNkulunkulu asiphe yona ukuthi yakhe obaba bese singasayifaki ukukhona zezulu phela asabethile asenaba abafana bezulu. Bantwana benkosi washo umfundisi ngelawo ongasele emhlabeni Nkosi imkhumbule futhi udladla walushembe ukakuvikele ungazi ukuthi uvikela ushembe khona amagama akhulunywa abomshumayeli yodwa bangagqoka ingubo emhlophe. Cela lolu limi losilwande kithi ngamaNazaretha ngisho ngani ngoba ushembe uyowazi ukuthi ubekele umuntu wakhe. Amen. La ngaphakathi nihlalisudi namhlanje sisebenza nayo unyazi sisebenza lapha eMaximum isithema ifikela bekimi hayi kodwa kuyimcimbi jive izishone phansi amthi ikhona la ngaphakathi ngoba ushembe uyazi ukuthi wayibekele kumuntu wakhe kuba ngathi lo muntu asiNazaretha amthi ngabe ngikhuluma manga amthi namhlanje ukhuluma ngayo na ukhona phakathi uNazaretha namhlanje ebazi ukuthi umcimbi phakathi emsebenzini uyena phela ovalayo kodwa ngoba uNkulunkulu kunento yakhe asiyibekile kumuntu wakhe ukuthi yilanga yoyiveza. Ngakho kucela ukuthi sijwayele ukuthi sithi wathi wayigqoka ingubo ngathi umuntu ongaseNazaretha. Bantwana benkosi phakathi kwekhala wankosi
Kukhuluma kwaNkosi nokukhuluma emagama akhulunywa ilanga lamalanga unyaka wathi sizobayeka laba bantu bakini bakhulume nani ngazi ngolimi okukhuluma nani niyolizwa. uShembu yamnaka umuntu kunomehluko ke la ebhukwini lami kubhalwe uAmahle Magwanyana ngazi ukukhona yini uzosihlabelelisa cela phakamisisana la microphone ukhona kuyokukhulunywe abantu angigxili einkonzweni lethi siqaqa izinto zakho ezavalwa phelele lapho uShembu yakwakho kube umuntu akuthatha akufaka ezulwini akuthatha akuxhumanise nabakini akhipha abantu bakini esigodini sosizi abageze ubalando babuyise ekhaya uthi mawushisa impepho ekhaya bezwe akasho uShembu ukuthi thatha lento ayinabungozi akukho kodwa izwi lakhe kuphela eliphikisayo amanzi kaShembu abusise uyawathatha uyochela ekhaya kubalika oTokoloshi uma ugula uvaseline ubusise la ekhaya uyawuthatha ukhotha uhlikile uma ugcoba uhlikile usinde siphila ngezwi ke bangcwele la ekhaya amen abashomali bosibusela inkonzo inkosazana izosihlabelelisa ingoma ka221 eyami le ngoma nawe eyakho ngimthandile lo baba ukhulume ngodaba lobungani mina inkinga yami nobungani bobaba yile uma unomngani mawenza into engalungile umngane akakukhuze uyaqhubeka athi qhubeka ukwenza manje lokho kungenamngani ubona isonto linjena nje ama group uyabona leli bhilidi leli elila khona Brino Nugget imhlangano kade banjela lapho umkhokheli kusuka amadoda eThekwini kuzoba nje umhlangano kuthiwa siyaruketula uThiko kuzohlala usipani bani umshana kuleli bhilidi leli kwaze kwavotwa kwakhishwa igama leli gama lokuthi inkosi yamaqadi edusa abantu lafonywa kuleli bhilidi la yikho ngithi akunamngani mina mkhokheli funa ukuncika isitheni sikashene Nkosi kusisuguqa kwebandla Amen. Nkosi